kaseng HOC Northwest Khasil District menen kasi kelalik ben cementa haka jelang ka blok hot DC jog Eastern West Khasil District banyak keren halor kajing tanga handang dai ia ka belajuan tang raru de kibri ke mana buat jela nak lain juga kaseng kelab dawa DC beri buat kem ya buat jela bertakti ya kalong kami buat komjuru ka hot ka wer iki officer Jakarta Forest balik jengok lang ya ketika jegah tanga ka badan pok nyang dai Yau Deputy Commissioner Eastern West Khasil District Bula Simkia Mardor kabidi bat ni ka jing komplain jo kaseng ha kabidi bat kini ka jing tharnga ha kini ka hang tai pok snong yang dai neng ba wi udkhar bla thombor ya ki kenthe si jongi na kaliang jong Deputy Commissioner ma khot ingi bi don meeting tang singi harkat usim di Manuklau Sardar Snong napo yang dai yang forest officer tinakaliang kejongi hadin bang laya keren seni bah hak meeting nilapan pang nilai keren sibun bah ki henry nakaliang jong keseng hadin bang nilai tai seni bah nilapa kerwo syau Deputy Commissioner budi ban simkia ban ai syokos igni gibreu leni ban kem mardon igni gibreu iba penjot ia kami meriang hang tai po yang dai kata kadi ke message ke bangi pak nak kaliang kejongi syau Deputy Commissioner Eastern West Khasil District bandang tai susu nak kaliang kejongi ha ke bidai bat kenika bat kitu kita utu udkhar ulalek nyok tang arsni depo thanat lapan pa khamar kejungu kalong kejung susi syakaseng hadin ba nak kaliang jungi try kila ada ke FIR siapa thanat henry tang hadin katur ke sengi utu dekhar lait no bat mentar sengi ni penpaw khmat jo Deputy Commissioner ba wat utu udai ban kemardor mar ngi sutu utu dekhar taw lo pet asam te dei halo kini gunung rem kapan sat ingi ginung alam nimban se ban simkiai gini isu bat ban penbor ru ya ka administratif mak dei ban kemardor yo tu breu nung penjot ya ketika kentai ya ketika jeka dedei halo kini kebenta ba ngakentu kamtam ya ka police department siwa ban pelait na po office jo thanat sngop ha ban phak syakut om ban bisyar de kulit nomor bakani jing bisyar de kulit hang ni po thanat ngi ka nak liang jungi mlacu ban pediak nomor baling ong kemta ka kamram ban pelait yununu brio balik nuno kam sni gori ta kut ba ngalak keli atu ni ubri ula sim em ya anti persebel uni ubri uk sempat sim te kebal ngok kemnu light kata kadi bubu jengkeli ini ban supelait kum tu kebomla benong dan kata kadam ipun bore police department bat khamtam e akhmad judisi baun kemardor be itu ubri ban tep sport nat ai ba kakut kan bisa hadin lami kata kan bisa ngin sepet ayu ban dia nang di sekmat leni nang tai sekmat tebat haju kupur haka bidai bat kini kajing ha di kini kajing tharnga ngila pan palu khmat forest officer ngila kren lu khmat jungu ka pidon ka syuki singa baban pendep ialah ka jong ka duty lada kami kanunu problem lang ta ngin sasutu kai kumbangi kren mene bambiang ki staff bambiang ka kit bambiang ka jeka penhap rangahi kita berkhot ngila de bekren ngong kata kajing kabangin saya pait kalong ba le shoya kakam haba kakam kampat pau ngir gum 4 UI balai keduna takit bat balai ngidon kami takagit balai ngidon kami kita gibreu le shoya kakam lada ngidon kami gibreu ngan sa pressure bat nakaleng jong kaseng ban bu breu ni ban bu git hang ni po district kejongi lada numpala ban le ya kani shwa ngakan tu inang ni skamat ban simkia bat ban le yu sport ban le khamtam le tu po nyang dai ma kan tu yiki ban hiat rengkat lang bat ngi ban ye pet ha kata gi jeka lani ban penstom itu gunung tharnga ha kata gi jeka nyin le rengkat ko operation ngi ha kono no ngi baki pen bai